урматтуу Өзгөн район тургундары, Алтынбулак айылынан мына ушул сан уй жоголгон. Эки торпогу менен туугандар. Уйдун эйини эки кулагында оймо эйини бар. Бирка номери 0097. Ал эми сол жамбашында 0 ичинде 5 цифрасы бар туугандар. Көргөн билгендер болсо кабарлап койсоңуздар. Ал эми мына эки эркек торпогу менен эки эркек торпогундагы кулагында оймо эйини бар. Көргөн билгендер болсо экрандагы номерлерге кабарлап койсоңуздар, сүйүнчүсү бар. Жок жаман издеген жаман дейт го. Балким байлап койгондор бардыр туугандар. Ушул видеону дагы бөлүшүп, лайк басып коюңуздар. Видео таралып, издеп жаткан ээси дагы таап бассын. Жок жаман издеген жаман дейт туугандар. Андыктан бирден лайк басып коюңуздар. Сүйүнчүсү бар туугандар. Чоң. 66? 56 oldu. Kaç oldu? Ha? 9500 сом oldu. Bu kaça? Erkek. Erkek be. 49500 som kaldı deydi. Жақсы алыңыз? Жақсы. Жақсы, содан. Барекасын берсін. Жақсы болсын. Туғандар, ассалаумағалейкум. Бүгін 25 декабрь 2022 жыл. Biz Özgön мал базарындабыз. Бүгүнкү чарышта сатып алынган реалдуу бааларды көрсөтөбүз. Реалдуу бааларды кызыгып көргөндөр барыңыздар бирден лайктан аябай басып болсаңыздар 1 секунд убактыңыздар кетет. Реалдуу баалар постоянно лайкты көп алып атат. Мунусунда дагы көбүрөөк коелу туугандар. Өткөн күндө айтсам 4000 адам лайк басыптыр. Дагы басып коюңуздар. Бирок 30 миңден ашык адам көрүп атат. Лайк азыраак басып атат. Канча болду? 89? 89 миңге алдым дейт. Чоң ба. Канча болду экен бул? 25,5. Ургачы. 23,5. Ургач көп болду. Ака канча болду кунажым? Сурадым, ха. Бирөөнүкү экен да. Алып чыгып кетти баштага. Азырда чыккандардан чоң буган жаш бала. Канча болуптур? Точно билбейм дейт. Жетилегендер экен. Кунажым 65 миң сомго алынды дейт мындар. Семиз экен. Боз дейт го. Өз аны кырып семиз экен да. Жаңачма экен. Мына кунажым 57 миңге алдым дейт. Эки апың сиз берген аны. 57 миңге алдым дейт. Мына кунажым канча болуптур? 220. Кайсы наркы мына ал, а? Мына дагы. 5 болду. Эркектер экен. Канча болду экен? 23 миң сом болду. Ургачы? Ургачы. Ака канчадан болду? 23 жарым, 24. 23 жарым, 24 болду. 3. Ургачыларбы эркектер? Ургачылар экен, а? Ургачылар. Улагы менен, а? Улагы менен 9 миң сомго алынды дейт. 95 миң сом болуп алынды дейт мына бука. Канчадан болду кызлар? 105 aldım. 105. Eko 95, narkı 95, 105 deyip. Torpaklar kaçıdan boldu? 20'dan. Urgatçılar. Kaç oldu bulak ha? 31 değil. 35. Urgatçı kendin. Hazır. Daha çıkartkanı takarız. 61 bin songa satı alın deyip. Aka kaç oldu? Sanuy. 76 bin songa. Torpak kaç erkek? Urgaç torpağı menен 76 миң сомго алдым дейт. Канча болду экен? 86 миң сомго сатып алдым. Канча болду? Сатылмады. Канча болду экен сануй? 50. Өзү мына. Өзү 50 миң болду дейт. Мына 60 миңге алдым дейт. Буканы. Эркек. Кунажын 85 миң сомго сатып алынды дейт мына. Уйган. 66 жарым болду дейт мына уназ. Сануй кайсы? Мына канча болду ака? Боз канча? 50 миң болду. 50 миңге алынды. Булар канча болду экен? 84 миң болду. Баласы эркек. Торпок эркек экен, сануй. Канча болду? 31. Ургачы эркек экен, а? Эркек. Канчадан болду экен? 25. 25тен ургачылар. Эко. 23500 oldu. Urgaç ha? Urgaç. 23500'ge aldım dedi Urgaç topta. 3700'ge aldın mı? Yaşka 3700 oldu deydi. Ha. Alıp gitti. Kaç oldu ki onacım? 65. Uy. 56 alınıptır na uy.
56 oy oldu deydi. Lan kalar bir yakal gittik bu. Aka kaçadan oldu? 65'ten mi? Kaç baş? 5 baş 65'ten gitti. Uylar kaçadan oldu hava? Hava. Hello hava. Kaçadan oldu? Toşlar bileyim de şopuru gel. Lan Sanuy. 116 minge aldım deydi onlar. Topalım nasıl topalım? Jetimiz Erkek kaç topal? erkek. Erkek topal benim altına. 116 var. Sıcak şal. Toz oldu. Eko 9 oldu. Eko 9 aldım deydi. Burası bu. Burası bu oldu. Koy kaç oldu var? Hava. 11 yarım oldu deydi koy. Sat alın koyacağım. Torpa kaç oldu? 21. 21 abi. Bu kadar kaçadan boldu ka? Aga. 100'den boldu net. 3'ü. Koz kaçadan boldu ka? 5'ten. 5'ten gitti iki koz. Kaç oldu bunun acın? 46'ya gittim ha. Allah kaçma. Kaç oldu? Ha bayağı ha. 60 bin. Kaç oldu bunun acın? Ya ona 25 bunlar. 25 dakika. Bunlar kaç oldu belki? 29 oldu. 29. Bunlar 25. Urgatçılar. Ekotek. Bunlar sağlığı kaç oldu ka? 92 oldu değil. Torpa urgatçı gene de erkeği iken. 92. Aka kaç adam oldu? Kaç adam oldu? 55'ten? 55'ten. Erkekler. Bunlar üçe daha. Üçe içelim. Bunlar kaç adam oldu ka? 63'ten. 63'ten oldu bunlar. Eko. Kaç oldu torpak? 27 bin kaldı. Urgat çıkan. Kaç oldu kan bu? Aka. 60. Toğlakça 66 var. 62 değil. Tamam koy tamam kaçına. 62 de koy. Kaç oldu ka? 63 bu. 63 kaldı bunlar. 27.500 Urgatça. Erkek Urgatça. Erkek. 72 bin son oldu. 72. Az ekan. Buna o'xshaydi. Cebishti va. Oldingiz baka? Kaç oldu? 72 yarım. İşini ata. Uç kaç liradan mı? Ketdi mi? Olasınız kaç lira aldı gaz? Kaç oldu tay? Kaç oldu? 24 tane. 24 yarım. Urgat erkek. Urgaç. Urgat tay ekan. 24 yarım aldım. Kaç oldu kaç? 68. 68 oldu ettin espri. 35 milyon oldu ettin ondan. Urgat tay ekan. Na akurlardan daha sırağanlar bulutkan. Boş boylu. Kaç yıl tatlı şekilde? Akırlar 2,5'de 2.000'den beri ödedi. 2,5'de beri ödedi. Şaptığını getirip var. Şartlarda 4.000'de 3,5'den beri ödedi. 4.000'de 3,5 beri ödedi. Getirip koydu şartında. Profilde. Attın akırı 5,5'de 5.000 4,5'den beri ödedi. Attın akuru 5.000, 5,5'de 5.000, 4,5'de çeyin beri ödedi. Ama olsa 5,5'de o şey 4,5'den beri ödedi. 4,5 beri ödedi. 5,5'de. Koyuğa. 7,5'de 7.000. 7,5'de 7.000'ge. Uzun eken ha. Ama olsa 4.000'de 3,5'den. 4.000'de 3,5'ge beri ödedi. İki baçok, bir baçok bölüp sattın. Bundan tezirek 6,5'de 6.000'den beri. 6,5'de 6.000'den beri ödedi. 10.000'de 9.000'den beri. 10.000'de 9.000. Bir karışkan 4 metre. Bir karışkan 4 metre. Demesice, kaça koymadık buğa? Bu da 30 ay batatık şey da? 25, 26 odatta çoğunları. Yağda 15, yağda 15 oldu değil, 30 da oda degende. O çok tartça. Çocuklar 2.000'de 1,5'de bir oda. 4,5'de 4.000 bir oda. 4,5'de 4.000 bir oda. Karamazlar. Akkurdun libay türünce sayıslar. Ha? Ha? Bardık türünce sayıs. Numeri zayıf koyman mı? Numeri 07 24 63 04 707 minden eken daha? 770 Ha. WhatsApp numaram. WhatsApp'ta var. Ova. WhatsApp'tan da baylanışıp
2000'de 1,5'den. Bir yarımdan. Çöp kırkan ha? Çöp kırkan. Ha. İskirtlerdi kırgıp. Aa, skitleri kırkıp nima oturganda. Kurs qilib jasab qo'yibdir. 2000'de 1,5 berdim dediniz ha? Ha, yaxshi. Sodamiz bersin. Nol. Erkek torpoq 40.500 ga aldım dedi. Erkek torpoq ekan. Aka qanchadan bo'ldi? Aka. Yo'q. Aldım. 17,5 ekoni. Ekoni 17,5 aldım dedi. 9 ming aldım dedi. Nol. Bu qancha? Erkek qo'zgan. Erkek qo'zgan. Ruchkalar aksiya 7 shtugi 50 so'mdan bo'ldi ekan. Qancha oldi qo'zi? 11,5 ming bo'ldi deydi. Tak. Aytır. Hozir. Yo'qdan chiqayotganda daha ko'raylik. Torpoq qancha oldi aka? 21. Urg'atchi. Urg'at torpoq. Yaxshi. Taka qancha oldi aka? Taka 9,5. 9,5 mingga olib ketdi. Yo'q, adam taqilmaydi. Qanchadan bo'ldi qo'ylar aka? 8'den bol. 8dan qo'zilar. Torpoqlar qanchadan bo'ldi? 24 dan urg'at torpoqlar ekotang. Ha. Bu qancha oldi? Şunu yaxshi qilib chiqarib qo'ygan. Qancha oldi? 90 ga berilgan. To'qab sotuladi va 90 ga bermedik dedi. Qarab qani. Yaxshi. 90 ga bermedim dedi. 19 dan urg'achlar bor. Urg'ach torpoq ekotang. 19 dan bo'ldi dedi. Ha. 47 ga oldim dedi naqunajim. Parto egasini ham parto. Qancha bu? Buqa qancha oldi aka? Qancha oldi aka buqa? Aka. Satılmadı dedi. Çoğun paket. Na. Buqa 67 ming so'mga oldim dedi. 48 bo'ldi dedi naqunajim. Bunajim ekan. Bunansa. Narxi aytmadi. Deganda. 37'den mi? 37 dan bo'ldi dedi na. Bunajimlar.